te ko ble chibun ya pi perlong menta sakane kanak video jangan hikaya pi bakum na pin check yaki orning jong pi na po Facebook bun na pre jong pi ki bom pat tip ban kamai pisa na po Facebook ndri ki hikaya pi ang ne tenen kong ngan lej haka dashboard jangama dengan pen iya pi pe kini ngayo $1 menta te angka asap di situ ya pi ma te kini ke $1 $1 kumba si spa tamma tem delay ngan sok ni si pi pe kini ngadang yo kini kala don $4 ketula long la $1,000 tam te barabar ki ya untuk bakla ki ong baki yo pisa malak bana em syong haki earning jong pi kan da pi climb post pila la da pi climb post pimla bun ki priu ki ba ong andala menit la monetize ka Facebook murki suka mai bem la bana em pi hap tresitom te pe ngap e pi komne pe ngai la de ngadon kato satang kat no ngala jan yo biang namar ngabu $100 kan poi hak bang akau cenga te kan dor kemba $1,000 patam temen tapi kini ki banga ada banyak ngapa isi sepo kini kita kadang mut bakin poi kini kita bala green kumne kita ki banga la de biak mo te perlu pek untuk ngadon ketu banga yo $1,000 kini la $100 la kumbala $1,000 tam ma te pek ngapa isi ne perwe ini pila ban di kitar na po slipkal dan na po pun gitu kitiar mah pila bandi nang tu ada register baru slip card pekum ne ngala de lot barak bantik ya kini pihak pandan kam kum ne padang kini pin lej pin at kan pi kwa resti ki don kitiar tang banga ngala dep kala along kum ne te sepak biang ke step tu pat kini step tu kini pila bandi ki patlun hang ne ki sipar mah ki jan tap kali untuk terter telapi anak tu pila balik untuk kan pai pi create post tem lele tekan ke step 3 untuk kalau kau cuci te untuk kan pai pi tangkum ta perlok te koleksi pun tapi ki barang sedang terisi tombek naik slide